Okay. Shin ha min dochas, yep. Agus Shona. Tapalat Tim Fiskema Harston, agus Falche Vlachri Alarv Unurile, gu chlub Irise Sabhal Mòr Ostaig, and that a session on the Sreath the Hachers the Sudden Hashnikumokach Mies. Gitjara haine over Talachischwing, gewil Ujak van zijn session in Aking agus Hashin Gumore dogus gebishop Jonach Guherne Hokal aan de deasbad nervis en tashbenig heen shachet. En Jew ha meer leetalletje gewil Gwen Culbertson dat al de lyric session ging. En waardig keer came a Sabhal Mòr Ostaig ha alles farsing Gwen er chikisk aan de film Travien de Gaelic. Agus kutjoch aan de vikruge garrison. Ik in jide hashen kutjoch ik jide bunskolig. Bij rei na kenners der bunskolige mis jachin saas gemoor aan de film hitcherin ik Sabhal Mòr Ostaig waar de willig op Cooper colorum heen, a chikisk BA Gaelic agus phàipear, agus PGDE bunskolig. A waardig gerishen ha ui voor Gwen aan de shine, agus kurmikiaal kunchik shen tres en tashbenig gedu. Stoch gefeishen fuse pulach en beek goeke haffies. Ha mi dolchir faaltje Gwen en ishe agus doligieri ore stiùir tronne phàipear. Luteisle nog Gwen. Smiha son stiùir tronne phàipear, gaan jullie zaken ze me join raunega, gaan mi iets in doelische shin shona ach. Kuju tafleische shona son shin agus Tim agus hulle dinge wie clean cola edu agus nach lentje jarn ha mir tashbenig a goeige gesha. Mi join rannsachaidh is dos genoeg show ake maar goed. So rannsachaidh gakin edu ha gemoord amach sinn agus vi tukal breediges uur aan een klein oke. Ha ga scrúte show jan of join boernachken kujada a veel boernachken aan wie sinn agus a gunstige cànain ik us kindergarten so had gema ook agus she een art olive Guofang Li Seisean ik alhai British Columbia rein rannsachaidh show agus Wenying Zhou ha keeltje die as a chikiskik alhai Michigan. Agus ha mi doe go G-shaach go per die in de geit en saas as a rannsachaidh show. So she art all of hanna Guofang agus haisha Seisean as a transnational global perspectives of language and literacy education of children and youth at University of British Columbia. So haisha has Sreath agus in tuavis fisachaidh ha gemoor keeltje die eenige klanje en een cànain gesorigde agus kujeda na raimi hoshig meer rannsachaidh show me heen nog mich chichtel as roin saas is menig geraad ulle geworden de daai godik in immergie en een eenige as wil me heen saas show ik tool. Agus Wenying Zhou ha ishe maar art olive is she nog as the Department of Linguistics and Germanic, Slavic, Asian and African languages. Ik al hai Michigan ik sa ishe kujera kujach gemoor en saas le rannsachaidh eensachaidh chonne aan een cànain. Agus cànain kujach chonne diedach ja. So as rannsachaidh show she bunviach gewachke she rinne scrúteigh mar de huurs meer na boernach genieuwsig darna gaan le vi levig tro hein go reintje no shared reading agus shared singing group mar hishin show Sean da maar bunviach gewachke agus kujeda ik kreerut she wil eensachaidh cànain tro hein nas evichte na vi eensachaidh cànain tro vi levig. So maar a hiike sé clachke ha triich ha akinje as a sculpture akinje vi janitor tro sein kujeda ever sin janitor levig tro sein. Se kuspereles maar shona torst faaltje de hulle sin vi janitor en deasbad is doing graag bevoor bevallen vi dan saas leis kuspersin waardig deine. A getashach show beken fistachaidh me join rannsachaidh reinad. So she klein us kindergarten, so wat ulle quite blinnegus. Hanikat ulle a macha 3 runningsskolen, macha ze een staat en de mien in de staat in enigste. En de school in ulle met ha en een program boekie Chinach, maar daarna gaan. Rannsachaidh het een keer ze scholar ulle gereed.
chai a chud an da bhuiin. Van na bhuiin an seo mar a hí sih bhríon a thug mérm nó mar controlled agus diachain experimental. So chai an da bhuiin seo I dhéanamh it thuirim, so mar random leis na unciad siascáirithe seo. So chai le don na bhuiin bhríon a bheit déanamh an itar cheach go bheith seo ba díreach Seisean an léhí nó lesan an léhí choréinte. Bring me big in a vanach UNG hanna shared reading and we took your stuff and a hula dinge sas le film agus yodach an apparition. So va unvi and vian va gomor siege and the session of navy choréintje vain agus darna vi and giachain rein session and navy tro hain choréintje. So sin an P of jiffer va as va gen of comus it in Darwin show as va do. Reinnet na etigeachken ha seo reinnet de díach an ún seachking a chuíana gom fan mar mé go gohhaint don sa reinir san stocha bacon in na bate a reinnet an ún seachkinge agus sé ún session gach lá a bhd étar fi sa cuaig agus 10 minute le goléir. sé díachainan agus méig agus bheit chin le structure go taintse cànain ach fa sinnar sanú goráte siad natóíonn as iad sa buding gaibh a loreg. So mar a thuirs mi hanica ganna choúna go seo an díochain ní stúr agus an dóid seo agus a bhí cúr jiffer réalte mar go beitte Michael. So brinne mé miún sin as dói be an lévih miún seo. So shared reading sé clacha go ha Gama bíhinnta acinne san dúí seo agus bhna rannsachaidh dhéansaigh me hín go bhfuil le gama bíhinnta go deireadh as na stáin son mór cànain béla a higus cuiteach. Agus sé clacha go hain go bhfuil an teacher is stúrich Seisean na hacha me gníomhach, fer bhfuil ún leor mór béalah na scolaran, go bhfuil na scolaran ulacála a dheanann na cumasan na ían hat ulacála. Go bhfuil an text a salir, go bhfuil le siimplíoch dúil nach go leor cuiteach, go bhfuil dealavan taringeach dateachs mar sin as a leor cuiteach. Sinna chiad rút as chiad lesan, gin líhid lévih choréintse nó sein lévih tro hain choréintse sé go bhfuil ui ag a chláin nachgach as a leor. Ha an tuavis jiffer column news hi nachgach was Seisean mar seo a ha an planning a hon, maar a bhí tócail bliadach is úd. Agus sin fríomh haricit agus a fríomh díochain bheith mechanne bh rannsachaidh seo. Fuimnachaigh agus líchtrachaigh agus cuiteach a bhí don sa fiarstan má títal déanaan útar scéalach an mar sin a bhirt. An tuavis column scéal an líchte is chuine lésachaigh leis a seirse staile aonsa híthe seo. So ha an imlach seo thuig san an dóibhéisiach is go bhfuil ún bhíon mar a thuirs míon buin rion díireach a lévih being díochain ha san lévih tro hain. So a bhí cosúil éit na seirse dáin óprach, bheit sin súlar rágéochain na díochain héin agus is joy. Mar a thuirs mí bheith stúra agus iad bheith seirse réaltin Michael goléir gus an beige chofií sa gas. Smar sinne ba a léhetú seos hanne a hulakal having even dú or ha gema miniteach ach réisimplar cha a luchttíchas gan sas le treinig gema miniteach a bheit leine ba ach go die scriptig an lail éimsachaich cha céisteach an amacht in a farmten rálaid a bhí sirig fistachaich cànain fistachaich cànain arsin ach a bheit tar dúveach gan a luchtskruútíir cód agus J seirse jólas na roiá sa bhéic na scolaran idir líhid cànain. Agus cuiteach leine méige cumaschaine an san darna cànain na fachlan hadicid. Mar sinne ha reinnet méige seo an a Jeffreygoin reinnet mar méig iadhíoch so mar pictorial so bha jalavein ún gannne fachlan hadicid agus géri go big an páist a fríkers go laberstof dé va as an java sin. Va het koitje fachlen a houdigig en magus a lear moorachke, wat het een tekst little red hen le tune sí nach hu. Mar sin je hu gaat na koitje fachlen agus wat jeffer over den nachgur son na fachlen sin kuach behu.
phachlan tarigid a sin. Mar is an pleur gorá achge, gyda phachlan cwmanta gylior a fewn gorá achge as a chiad cànain, gorá na scolar as a chiad cànain. Ach cwtioch nach roi achge as a dara cànain, gael eisgael. Agus cwtioch gyda enymau a fewn, so gyda herig tu jalaf no yen of ye. So mar sin sim un gonna dói an messy sé vi coir an jalaf frikers go laverstoch agus go dé leven fachgal agus dé an jalaf. So sin un dói I rinne messy runne hiechain agus go dé rein destroy kutjoch. So sin a frief goi ra na diechain je vi féin char se beach go dé ide ik ro glaan uleg. Chud het ettergeach gan dói kutjoch son het eerste genne kindje go ra diechain je seo go Codimichte so goed te geven, so maar haar heeft me immer keer met een training erin de teacheren, kiestig in de vader en kutje in de session en gladig ik luchtjes kutje is nu in de scrutig le luchtskruti eva nu ismal deze vrouwtje te haar show. So ga ik kim de moeders en Jenny kindje kuro show ik hier agus met de huis me gewoon codimichte so goed te geven. Snistje in diegene heen wat het een tekst ik gach buien, so een buien rien no een buien diegene waar een little red heen aan een tune de China gachke. Waar nu een studie ik kan nog checken schuldige geleerd, so we lijn in scriptig in gewaaien als maar zo eruit. Maar kunnen we nog gaan lezen ja checken, so waar teacher A ik buien B vat de session in ulig. I guess waar tor kemen in richting de lijn uit ulig. Zo'n Jenny kindjach maar als joy in diegene geleerd waar na lucht scruti na lucht ruimte kan in de teachings ga je een jack met een lengting minutje no smashing it out. Als er zo'n veel in diegene zo met een jefferator ja is een dooie opdracht shame maar hij zeggen. Agus hu gaat faun in een raw achlein ulle jolig met haar. Agus geloos de groenjes te eenimestrop via active naar gloeis of sinne shars aan een hain gunje maar in een week agus geisten maar klein de mulberry bush. So glaag gaat de faun zin zo'n een story show ulle liet lesige agus hekes agus dus klein usige. So we gaan kleine chinesteach naar de vajet in de gear die naar de wat verder gekarst ook wat de tor Irish de eerste wat nu shars cànain nog gas leod. Het eerste ach leis een faun van achter. Het eerste wat over de naam kunt de huigat faun in een rood klein jolig maar ha. Maar de wagen heen using a familiar melody avoided adding burden to their cognitive load. Dus maar sin je gede rutte in je van achter maar ha. Gede achter die rut uur eensig. Faun uur eensig. Agus kutje ne vachtelen uren. Zodat je toch een opper van achter die jenne is. Zijn vachtelen. So na targetjen bredig is meer sem maar ha go koik jeet fachtlen de huigat. Agus gre fachtlen maar enmer in de wunte. Gus een big is dat of jellevig agus isem in jooi. Isem plugin je kutju sé kacht vloer, kacht ku, luchak kijk agus loes. Is goed je nach roe achke, raw live agus nursing like meestal gemassa je achke kern gedaan. In jach achke huksing agus a hoekal agus a glachke kerst. Mar sin je seo mar a reinat in diechan je, nun tekst, nun studie, un session fatseachke. Agus as join diechan, diechan súlach om een uur sjokketjach, as join diechan, seo mar a reinat mesig in de nieuwsig. So va unweisig gang, kun ich wat da bunviachgachke, un bunviachke waar mag kuine de sport. Is een darne bunviach waar mag kuine nas lentinjach. So wij hier mesig en mag kuine in de sport, as wat. Is een rol kuine ik nu een week vrede gezuurde show. Is nu zo'n de huurmessie en shirtje was joy zo'n mesig hier in de kuine nas lentinjach. So if je een mesig in daar bunviach ruimsig gewachtke. Reinat een un mesig jalavach, ieviach, a wachke pictorial route agus kutjach reinat luchtskruti in art liard, well, reinat liard moor liard big, so reinat gemanas lugge
agus bhrainne na hún dahan, na hún íomhíon, na hún structúr sa thulaáil. Ach son na phachlan taracaid, jacat banat, huat das, so charánach underlined blank space. So bha seo nuair sin na gopur mar closed passage, I dhéist dút an tríche noch gan an imimeh clas cànain. So bha closed passage achcha as a leor agus sé mesig bharach go bheith sin in rá go deire cuine ag a chlein is an fach cearst cuine bha nochga agus sin na dainach an tuigse achcha mar a chlachcha sé is structure de scéalach agus imimeh seirse ru tiile. So leis sin reinnet an da bhéisig as sa bhat nuair sin a siadíag lá a stiúir. Agus cuiteach mar a thuairs mí bhat gáil acalaban leis a luchtícha scat sa bheit seo dul airt. Cuiteach díach a dhéich cin dé chu sarabhachil sa bheit an díach in dul gaisan an roi sarabh go leor mar a bheit dúil a stiúrig. Agus a cinúla chuir se ha chláinach a cholach agus go deirhúdan den sa ha. Bhí lengting an plana a ar de bhéalah ach va jeffed over den nain son vi e gael acalif leis na luchtégus kuja. Natodian. So Shaw Natodian a bachke. I guess a hit out of a hoon sin by mach an kuine as a spot as a minute. And they outperformed the reading group. So in buin of Jen of Jiach shine, levig tro shine a choreintje, a yitsen fata hoiseach an buin a díach levig. Agus nu de hanike du siadíag lion stoi, agus reinnet an diachin post-test diachin. Díist va iad na sarste na va van na cohranach na sarste na va an buin levi. Ach, rute va gema einsinach mi join na todi na hasio, sé go rá an buin a rein levi gemein, va a leinting seirse rannsachaidh go chaid dhéanamh chéine, agus han tuamas defa rannsachaidh go bhí ann chéine ach le chláimna síne ná le inmhích, ach a bhí leinting buin bheach go bheith sin, sés can be an cumas ag an buin levi a bhain a gíislachig as joy le darna mesig. Ach rúta chud dhéana gore sé go an buin sin a bheith an a levi a bhain go ráat cad an icadún Irise sa bheit díach a stoi hiad mesig. So chad a teacher an dúla sin agus an dáchas stoch go a bheith chodam an ann badach grounds a ghéana a bhí son úin na batche is a léhid chusper seo a dhéist agus ha mé dochas utíid acin is docha a léhid sé dhéanamh an úla seo ag cin cuiteach chusper son deasbad ag chean hau. So bha Natodian go rá sarabhachil. Go éimsachaigh bréadachas úre na sarabhachil tra bhí sein na bhí levi. Hanne sin a go ré sein á an a bheit achge nó go ráin na sarabh na dóise bí a has cearst uret je plannig gezele in Seisean, mar sin je vir sin súler buien an a minute. Ach hu verskrutig Torien ha gema eintjach a vi levig díach je ele hokat as an data a chluigat. Go fate war talliges agus sonnesikkelein wie in Saasle wie sein a wie chi hele agus a bruin maar a sein maar kodeli. Bheit déanana deafar bhód gan an tuigse achcha je phachlan agus bríadachas úd a cuiteach. The flow of the words was enhanced by the flow of the music. Agus go deire ha mi smaoineach conduction thula duine chéile an a dói. Ach ha goma cuiteach go bhfuil sin cínteach as an deafar étar shared reading so a lévig choreintje ha sin agus díach lévig, go deire ná a bhí sein choreintje agus díach sein. Ha hé sin dúir gan na buin na seo. Ha bha mi smaoineach go mar a thuairs mi go má einsinach na deafar seirse táí na hanig amach agus mar a bheith sinna tars bui iad chláin agus go deire thucha taon imirí go leor a sin as a rannsachaidh. Hokat bréadachas úr an a dói bhana séfiche gon tchécus bí, agus an a dói bhana siúliches na snátriche do cuitcinne bheith coig ciú. Bha go má cuiteach a bhín go mis minic miú an clown a bhana misnach le. Ha un gan na fiansanach gannig shared reading, so levig choreintje séis go bhfuil clown na gaiin in cumasach go ula tín chéile agus a gúsach i chéile, agus a gúsach i bhóchéile cuiteach. Ach hánig sort of
Salir gandanig sin gobad leis rannsachaidh seo a bharach go sin go na smisile I bhí galpáist as an éimsachaidh léibh seo tra bhí sein seach a bhí díadach a léibh. Bha a cúteach chu dáirstiimiide gur na scílan féin cearstaíach a cúteach, so nu a hánica go gríide far an ráid a cút an cànain an sás an na cóhéic sé tú jaalaiste gun de gabheith dhéanamh go ráin na sadabhiche go na scílan féin cearstaí structural lisacad a bhí cuairút na chéile na seaarach sailú an éimsachaidh go rainead. Agus ha a chiad imimeigh ha sin a thuh mechanical and meaningful. So because students learn L2 out of repetition, both mechanically and meaningfully. Go sin na déanamh diofar, sméidir hier mechanically maar gíimsach in na cláda nacha, maar rote learning, haar díadach gíimsach is gíimsach a-aris. Ach nu ha meaningfully an, le áran, le scéalach, le cóhéics, ha sin bio gan an scholar, go mór sa han diofar sin na dhéanamh. So repetition can be made meaningful when the students act out the repeated dialogue of a whole story song. Agus go déad bheith an class B fige nátarach go leor nuair sin a bhí leint in le diofar gníomhan a bheith cochéilte leis seo stocha go réad drama agus go ráid a dul an sás leis a cànain sa bhríadachas as an dáid sin. Ach gan danica I chéile agus gan haine trona seo I chéile as a chéad dalama sin an buí a bhá a hook is na scolarin. So as the use of singing has been found to positively impact young children's Chinese vocabulary acquisition and retention, it provides strong evidence that curriculum designers should strive to include more use of story songs. A mi sméinnig go bhfuil an beach ag na story songs agus an rannsachaidh agus reine scrútaigh mus de háisich a tain unas sa chéin íntineach a mi sméinnig go bhfuil anaprachín imimeí gan suúdaigh a acin I héin is seo in alle pecúteach go minchan in na hacin seo go bhíh táirgan seo go má imimeí gunne. A mi sméinnig go bhfuil an buin thug mí imimeige de chláimnas misneachile a bharach go sin a mi sméinnig ha gote tú seo goide a thuirst leine cúteach glisach it sméinnig na duléitsan ha a bhí acin sin bear na screens an dráasta ach na join vike is dé agus go dúlan ha a bhí ann a bhí cumul a chaan ruúe ach stocha lei story song mar seo lei scéalach go bhana áran a bhana scéalach sa go leorge sin an na gaelic an na cultúr na gael go bhíh chodamin stocha sin na scílan labarsteachcha agus na scílan gaelicach gus an airsineach a léisachaidh. So ha mi sméinnig han sem niste díúir a hacking en van mir bruin kus no na geel ha mi sinnne geil a mi sméinnig san airsineach go bhfuil an rannsachaidh seo a shouting vínig go bhfuil táid buanachcin as a bhí sein a gender lévich tra sein ach céisi na tíine steach adamsa agus fige má brúneáda sin an na minis na ga. Ach ún féin go bh má cutemas mé dúrich nach mí immerigéidir an éim chearsteach go rá an shared reading mar ha gra sé únrút a ha sin agus go sein únrút eile ach it is not merely entertainment, it is a language instruction process. There's a language instruction purpose. So mis mé go sin gona fríomhruting é mar sin bhí mácha le a bheit sin dul an sásta se líhe sé go é díadach an diofar dhéanamh sein agus léveh ráhain. Ach go dé mis mé go bhfuil tarútin as a rannsachaidh go réine seo a bheit lásach chéin intineach. Guting sa bhí seo úne fatan na baite príimiúin ar ha go mathfarsing agus miniteach ach lásach chéin imimeí cuiteach. So mi fiechin sméinnig wa hannig target in de steach adamsin a mi levig seo sé agus célichin de rannsachaidh dhéile cha dhéana chin jode se. Nu sem mis sméinnig déna cá manile vi an nach go cuiteach do luch chicas na gaelic an úle seo, cumid a sun gunne vi géimsachaidh wan an rannsachaidh seo. A cha mis sméinnig ungin Apperton around was a very promising education value for this method. Agus ha mi sméinnig go réí ha sin go buing ginn deire a léhe seo chun sás an na classic in Gaelic go buanach na scílan labarst agus cànain na scolarin. Mar sin
Queen acum sa show me scaffold sa hula short to do that. Mis me still who coolish of Gilor was the draster. I mean, toss you get cations to be a recast. I mis me if I was of my creature and Russian you got bacon coding me in show. When we touched him, me here, G hacking and draster my goddess, if ik maak, kunnen we vallen is het cruig uit de kinele. G if ik go per gesnok, het draster, kunnen we uit te show, hoe kan ik het goed en in classes van me mogelijk. Gyda sa ha has carúd ag Starland Gaelic na nóg, agus go bhfuil tar rannan agus ceolach go sin son a bhí gimsach i trá sein, chan é stáíon chan é scéalachgan ach a bhí gimsach i trá sein cànain úda, go bhíh sin go imimeí gan nuin bhíce. Cuiteach a mis mé bhíh dóid gléomh anna bhí genmh céal do léhéid stádas mar tupad an dúchas cuiteach agus a coite sin cimime gúti sin stocha vichin gan chusper show ach wo doi ile bheith na simimií ar klein na behinne. Agus mar ha a héist sin be mi sa an a minute mi galig ha an gaf mógéimsach í se léisach go úsin ile. So mis minnig ag klein machine ar ha mar vis is like a bhórchuúteachcin ha rialtas na halapus a sin blian leis immersed 1+2 un chuisi ga a bhí tocail cànain úda. Agus go bhfuil le gopur go más ar bhachil an na cúte gáitichen ach mus sich go han klein bic na sinne chan le coig na collige die classe coig no si an na seach na sinne. In cheat akin iad an mógiún sa hí seo a chuús in saas ar son klein na sinne no a bhfuil le nas imimeí iad na dúine ácha bh se smúneach. Is cuiteachtíirecha beachaige policy structure sa hacinne in draste en bige a bhí genmh big sellige ge sin a bhí leintinú rannsachaidh ik mar seo. So agus ma hat distribú an féin an contact sin. So léirstúig cíhir se sin. Had mé ar a gágan na chléich rohód a sin. Léist nótiche a bhíos Bíchan bhí go slí ceast. So déir beachgan. Ha beachgan niet rijden. Ha mis het al hoosje gekruidje zo, maar ik toen duur Gwen Mòr en Taingerson zijn we zijn gema ingenjach. Ha visum gewil alle niet Tjechisch bundskolleg naar misk en Jew agus maar je schon fijnjach en wil doen je se bi aku eolig zie je voor de fachgeschrift zo de goed en gnieuw maar beeg aan de klassieken travierne Gaelic maar ha hula collas aan gebig shock maar servachal maar voog Tjechisch wil doen jaken zo echt in je koper no wil beachken akken zo maar voog Tjechisch kan aan de film travierne Gaelic ze doen school nog jara is een aardschap. Oh, gab Mosko wel. Van mijn ook gab Mosko. Ayde. Die gaan we. Davenich, mag je zo. Davenich. Roddy Bo. Victor, ga er met je heen gaan saai story zo. Eigenlijk zag hem heen. Stel op een project ruimte hier ik hem heen en dat is. Jo fijn gewerkt is in Shona. Tuurlijk. Ha me share lehet jaigin. Actually ha me er een short route die aan de agent gunnistigo. Ach ha ga ma call Russian route pi corbett. Of y'all er in Irise. Fikken me Gaan we naar haar jolige pi corbett. Ach Katie White anish na cànain sa bundscoil. Sí sé a bhríonra míon pi corbett agus dúigh an an bundscoil féite pi corbett sin sé enam dúine ha sin Mr. Corbett pi mar hiad enam. Don't know why. Ach so ha Tjechisch scíalach gin le bhí gine raunan amachasta so can med so ha tar mór a Irise an agus studing go well va me hína cloch ag props kuteach nu a me
nuair bheith mé clach an móg seo so can bheith déide gan acin agus rud mar sin teddies le buin an bice agus chana scum chana mu dá hain an dáasta ach dí dat an nuistíh éisian pla well mi bhíochan ri caiinecha go dáach can céimar a hahaintú mar sin arst agus nuair sin well ba meister mat a galia gra ha mi go ma agus can bheith apperst idir galite gach scholar ha mi brin an seo stoch actually ba seo choirí fiúlantí ach ba féimech an bríireachas a hóá so ba sinna génne með buagerin mar is simpler céimar a bheith sáirichte bheith óabhasach cloite mar lehéit agus bheith sinna gopur fi bheith a chan bulach an ún rút a hánach. Ha mi a héin a lihet charge practice éigen stoch a le féin ag a bheith ach go chénne nó can ru gin mar a fánig saona níle ach go le bachlinn ile agus ha me join na ragen nó arvan nó dahan agus luch chikas go ha go ma cruúcha le ha déanamh a lihet ach ha seo rút sin an knafstaracham ha imich éisianplaracham bíon charse ach channéal cáil díirech choch ris seo fan an rá scéalach agus go rá fír flanig cúil an grach chuideach agus dé na bulan úsachí is na hamas an úsachí a bheit mu chaineh na scálarin son na bhríadachas agus cí an líte is acha I léisacha so díirech mar hé nóí ha uásach í choch agus go ire ha ach channéile bulach go dhénnen so bheit má féichcin clíntse wat dienst de beelestoch en maar waar jo de zaken eerder ligt processen ha jo le skeelach gan zijn. Mór an tein Gwen bheit sin scanneol agus paper also híntinach agus chuirúta hanig isteach go mat a bheit mé géisteach. Sa hiadrú taicad mar cohútemas an dú ounce class from hín agus na holanícha go ha glanamach afólum to bhéin na Gaelic agus a brian choid sin program skol Mohawk down in Canada. Is nu sin sin a brian lentofa J se crew a big se cholas a big curriculum about curriculum Gaelach market big agus in vech gehannig an ard sé ritigan is coloch ri taikeli guhari ans de tra ieren could be fatavarach shine agus kjol agus skilach an aun agus so ha sminich gevel seo dole shock is talent pointke hound gevel han jidik gevel de shine reheal agus van holy agam grau ranging tour shine ach hashofa ach ik almen in charoidach a genufum and charoide tuction na fachl na fire de shine it's talem in punction gevel ha tor scaffolach ut men koersterk is be it the didu a hanejid gevel it shine call such and sporsel a get a lesson can in a hound is gevel de togo brieriges I guess a shinke my inchach is me good get a shinen and a chim gevel I mean, tuchen gevel more in shine at dole earth that can make barach stuck to marabau granch and kujo fana by China Strekhodum kujo did a root mean stuck around the curriculum fat the big shorsha Irise van Holini agamagra gevel my hit and miss I read Kujan a classic and van more in culture and Gale and Seisean is fit to more and shine. I guess on classic and illa charoid. I guess by gemor and eshimal nan teach it in hain. I guess nachel really struck it in a root their fat of its McGudijan a keenchuk gevel a hooler scholar a fine and un kuyu shorsha root tron clear unsikiachka. So yeah, just in da vection a China Strekhodumsa. Jenna, I'm speaking about target gonna curriculum book. Gepaka velu ha hit and miss. She did ears I guess skillen I guess mishnach getnach takes kuchak me smooth me gwin. Ach na no ritigin your stehe go akit the shandoi insiki doi chickas show a glachke so Jeffrey yenige tokel leeriges like clown ook. Ha me do gevig na vlunach gan hule dingen.
Sgydera, chanel dyn yw beicio ha cwma mae sy'n yw siain o'n chwyddi. Ha i ysyn dydych talwysdio fi yn sas ydych chi'n celfod mae'r ysteichga. So, halik sy'n last o fi dragol mae yw yn yw lihich na hwyr ysasyn yw bil of slwych dyn yw beicio ha cwyg. Sy'n dydych gaf oran as y sgilwch. Pwy'n gyfach at mi yw yn y sgaffalwch fa ymwneud ac am y sio fa gra to ensure successful implementation. Several things need to be kept in mind. First, shared singing is different from singing, and the latter is merely entertainment, while the former has language instruction purpose. Teachers need to adjust their instructional foci to scaffold students' L2 learning. Teachers should target 1 or 2 skills at different stages of shared singing. For instance, they can focus on helping children catch the flow of the song, lyrics, and comprehend the story song and receptive vocabulary before the shared singing. So, gyfil yn sgaffalwch, os ych chi'n cwtymwch, agos gyfil ffydd yw flanig I hi, mwys cheat sio ych yn gniaf ein sych las. Sgydera, ha cefn yn awn hi jacket y iawn, mwys tos I syfeid yn shared singing cola. Ha gyma ein sy'n ych, mwys mynd I gwyt sy'n tord ein sych chi. Wel, biach gynnig, digis y biel yn mynd y lihyd sio. Dylech Gwen, fa mi dyrach smaint yn mi yn rwyd y hyrst yn mi yn y fi dyn y siol cawn sŵs yn y bwnsgol. So mi smaint gybeg e gwbyr agos gwyd y fi gyma emych chi. Mae'r hyrd han y scholar yn cànain, ha mi smaint yn mar enw fi cha sy'n smaint yn nach ele oes o'ch cool o fi dyn rwyd mar sy'n le clawn y ha jeich yn blyndiag ach actually nyr ha dyn yn rwyd sy'n had. Gyma tolach yn mi. Agos Gynniste aan een doi, beget de gauns gektor van de generation, uit beget de koi maar rutte in sparsel en had je wie screwte gram en rutte in marsen. Ach, actually, she shouldn't jet of rutte, dat ik te Jenna. Ja, good Jenna. How go goed aan een crew ha sparsel. I guess good just the guys and had to Jenna views zich ha ma minutjoch doing. Dorinjoch, maar de verachke moet de beker o zijn. So ik wil rutte in je werk kassen show. Dit is weer geen show en heb ik show hier was een art school. Maar lei nog games te geven is op. Dus ben je een bigge. Am smé go bhfuil am hína sás an bhí a cúr céman an second an cúrse lochúnsaí is a náartscoil ir bhóg mar go beag nar a hanig amach a dáiseach agus páirstein ealsanach gur cúil sin war sin ir áran a ga a scríbeh is ac fána bheit fuoine bheit go má enigte mar go beag an na Gaelic mar ha Jara hat torgún ar a radum go bhfuil mír milliige dhéanú ar na háir an gaibh an hat a dul tíimiisiile sein ná bhí sein brochan leim hat a sein brochan agus baine agus íspan in is pizza agus mar sin ha mis mí go bhfuil há áte ann ar an seo agus bha mi ddíocha smúnicha go ráisiir na bha mi híine chicas agus bhíine dulteach go clás stócha go racha mí clás matematica gáilta da teacher agus bhí clás béla mar an bí gan nach bheith an na classic an Gaelic lochúnsaí agus na bhín sa tíine sta daris bheith a sein is ac thuústin teacher rí se chlas agus mar sin bheit cúneach géir bheit náta de ísach go bheit dé bheit de gra agus bheit sinna tocal uí mar an bí Unte is ac an sa cànain bei ons ach inchneach is ac at a fiachan vi raps is rút mar sin chruach a gaif pein stocha a gamas stúrian clas no cànain a chlas no rútigin mar sin so ha am sun go bhfuil áte son seo ag go thuúla íre a mis mé go big go má inchneach sa sel go deach rangsach a dhéanamhar seo an an a bríneir an na sínach mar an bí bhí bhhamach inneach na brínta chutíneach súla chuirteir a bhui a bhíh ag seo á an na classicin Gaelic marhearabhah mar an bí go seo a riadh a gopaing. Go déine a bhí dá lecht a bhí swinine go bhíh é losach man an rá líhid. Acinne is seo a dhéichcin agus ag difra iad an cuideach gan í bhain oper fate
Hata bharach go bhí sin a fe ge ma cumas í anna cuiteach éfachgus ag gach ire cuiteach na ús clown coig classe seach tres bliana lusige a bhfuil cears go éfachgach ag gach ire a bhí lenting seir sem moog oprach moog chicas go sin nó nach cheam. Ma go ire. Beachcinnig diosbad nó céiste. Gwen Mòr an cain go dear san sin fa sin gemeintje noch ha sin is armse sé cho fémal sa vi feichgin teacher klechtke gedói oprach seo ge wansach man er choman videoen skuleg video na goede dói de hitcheren geanu is chorbe viaking coiadir geríú cymmer geríú vis goper agus dé skeelach in a chléchgus at tíferíren is briarchas vis at klech lei chlóin is mar sinnne reurst vi sin gema fémal ach se kusbed le eintje nach ha si du heen. No sé ha vi lecht ha status mar mar sin ha mis gés a de himi héne ha go hokel as a spotteach dainach sin jule Jeffrichte ag status mar sin fan an saar fractus mar sin dieichgin agus mar a héit jacket a chud in keel a mis min gemoden féim chan je wein son a moog chicas seo achar son imig sure se doet. Sin project geen is an naam die teachsúna cruúch status wit doen. Good Jacob, ma ha an de Jogu Gwen. Like in jelle stofe. A cha mis min go de hoku Jo fuinge sin. Anna agus mar a very a misneach de hitcher an ile gal an saas se lechte de fogoprach as a glas agus gefeche at mar bunig gaif seocher in gnief agus en big Jo exemplaren aan de garrison mar een big gut get de gleachke no skeelach kunnen gut get de gleachke big sinnnerli female sé Jo flo de big aan han is een big John Joe an ví sas a lechte rutke. Ha mé tulik go sin animach a chaartjen was ik kanjuelle agus dé librike na kanjef ha gema dé vi brein agus a brein ach goú. Ha mé George tokal Gwen na wasú bringe agus ha mé gudach dúf goú agus vín se Johnach kuch gan na Deutsche bí. Gosige ba kortum gomóri vi an a klasse hunn klasse ga hi is ik be na skole agus vín se kuch hat táúne a sein agus it soes oren koheltje de skeelachken gosorritje koheltje de brierechas a huf topics ruten musun brierechas ba uurgaif agus vín se fechten chosúloch se ba gaif vi dúsachig en brierechas sin a huf gro an noren gro an a secha a kar an jeffrichtje gaif. Agus wat cho klechtje ha met ganning huf wat piano akomst van ik ma forten nach se glas agus vi sinnne sein je goele minje boerin vi sein agus weisach wie sinnne tahart geju. Fiús even de hasisinnne we bring fumen en dref me de hasisinnne Jano fumen es a glas sin doen an kuch gescheintje of soesrouten maar waar rodi bring na de hanne mistake ha is waarschijnlijk koplige gomaanrijf kuch. Is sin bín taliste go lear seo nach chan listen ha mé gúnda chu is seach si ménims mé call. Féims tú táise gur sinnig nuúr an matanimare. Ma heen, wel koike fies na hi kasse seo. Doch a fasi a haast agus bí. Bit sórichtje. Ik ken an gra. Gen Jacob, ha mis min gewil project CPD aan de vi gema fémer. Chan is J beach geheg sinnne hollenich Tjekers gehakalderin ha fisum go o an kuú saas an vi a sein college a glas is a skole se ro heen san is J beachke ha hollenich Tjekers ge de lechte Immersion na skulchen.
Alsmínach an mór na bharach nach teach a go rice seoch de bheits móine ha sinach ach teach go bhfuil a chláán a timppio le ceall sa bích ná séim. An unú hanig isteach arm sé fiús mar ina bhí can a bearstaiste seán áireneachcin agus hat cho fata sa gas. Bud an fat na héichin an betú dul dhéisteach dí cuite cin seinfiúin na háirine seoch a chatáú a ha cleachci ganún fán de áran animal ile agus a sinna cuiteach an dói i seátain an dói a ha ina bhí a céineach na begachgur í dúhas fachlan dúnsaich cuite dí fán nach chud cinile, so mar a teki mi mar a clown go le buntin dú mar sinach ach 4 jaar rannsachaidh agus sca léníach éimsaigh mu sinach Gwen tachnamh. Ein goin mi lá híd go tíú san sas le tor séine sa glas agatsa go be cá tíú ha mi lá hín just sin stuhín lá ceol. A mis mé ha sin choma hí féimi sin bhí taring is a bearstas a hacking as ar dúchas hín a húh na háirinneachcin chur sonna dhéanamh mar stóí song as a bhí denna cíine go is scéal ádan a bhain iníim sin scéalach na leáidichin na chruúcha muhimimiich an na háring, hánig na háring in dáiseach bechorgann bhí gopad a rát éile agus i gar is seo bhí acinne sa gála. Bearlam héin sin 1985 cha táráin úd bha acin a cha léhit bearstas cànain as na seán áirinneachcin. Gahadidir san plána ha bicin, well, cean thuas na bunscola is a réirtas an artscos. Sin hín mar ina bhí chús ha na háring na seán áirinne sin an tuamhas aciniúla a bhí gúnsaich agus stocha go ré, féimi sin stáí a chuútadis dealbhaich a chuútadis an áran an crúd leor sanna bhil an sás leis an dún mochtíchas go seo. Wa mi dul ra fún géile kuteach agus kuteach a gúne bhí móchal mar jaun fewing in a háring agus na teachgarach gan haachge agus sin gomailch a bhí go dégus agus an sin de choite sin de scealach changéile mar a chanagad cho child friendly so bheit sin dú le bhí a. leis sin bhí sin ratings en join ha immergies frikerig stien en join nakke kersko frikerig stel. Wel voor een tijd googler so de go mar show go een saasliche rustig word glandumse wie wel gra over dat kom wie al een saas rutegin ha mi haast de games of todas op de show I guess je kan maar Leah Henderson wie rutegin mar show I guess dan saas in de mar show so tap maar misschien dat je Immersion hack de show leis chlub Irise sa mi dochas go bhí in ná Seisean cersco sarvachil sa bheit seo agus in réile so taplah ule. Agus Joe handoff and sin rodí an inú chuin rúdbeig mina ná hesin a bhíságin an in mías. Dulik fan met díra gescrútig mar nótichen sin. Yeah, so we wish a quite paper. Well, we wish a premium paper. Well, gav mal let's go. Tapel at the east. Gwen, son session gema eentje nog van phàipearan. Yeah, gema eentje nog. Agus premium paper heen a leeg. I come on pat again. I'm smiting. So yeah, en kan mees bij me hier een premium. Agus show titel vies ha carfata. Using explicit instruction of Spanish past tense verb conjugations in a Spanish immersion classroom. Wow, gemathadinjach ach. Kom in agus sound le fair agus bimidinu se fair Spanish gehaun areles galejos. I don't know. Jomi mag maar gaan is misschien gekerster van de nabies. Agus sin rutte va kur drug eersen she skunro ha steeg just na station unigje count just na station unigje mis mention agus va scholarin a gounsig Spanish maar daarna gaan a gaan een Scotchin boekie a garot de gounsig Spanish gekers agus ach van de ritne wat de gounsig kear a fast steegje agus
Go mí áiste nach hanún seo se rit a hackers down soon na Gaelic. So sé ha cotas gomain se nach ar an rannsachaidh, Channa mit all haar spoilers gaibh an drasta fé me sif Chile gan avias son na jaunsaich a geansachaidh agus sin agad. Ma hín tapelat rodí bí má a sin gobóra dáchas go feic sin thula duineach a bhíríiste an annig jean na mí a seo ha an session ha sin rodí áras ach go sin a bheith acin bhí dhéanamh bhna ha suúrlein na cáis go tíornig. Ar fáin ar a duine cear. Gon bíú Jessic Jane sin ach bheith uamhasach má thula duineach éich gin ríist sin crincáil agus sean phàipear ile dhéasbad agus bhí cnuasach a dhéidir léit an uair sin. Ach a sin fata ar cumain a cháirstin agus uamhasach má thula duineach a bheith mar sin líomh dáasta. Appalíise. Applaud. Sé 31st a hacam Steve.